kublai shibun parlok sisin par hakne ka video parlok hakne ka video ngan mata chepi kumno ban kamai pisa na kane ka website ka bakateng ka mshop page ye kane ka video hadu bakot barsa subscribe ye kane ka channel parlok seklik kane ka link kabang abu hapo ka descriptions parlok anda kala dapat klik ka link kabang abu hapo ka description disakren ye ka akau hakne ka mshop ai ka kerteng bu password nang ta mobile number nang ta sa klik ne bathok send ATP sa klik register mentang ngal dapat register nang klik ne bathok already have an account login mentang ngal login hakne ka account da ka mak ai ka kerteng jonga ber password bu bang dapat register mentang ngal klik no login anda kala dapat klik atau login kanyalam yepi kumne te haba pila dapat register kanyal pinyo bonus arspat ningka bat kanika bonus arspat ningka kane tang kumbalai sni bat pinyo ki order laisni kabakawe ka order kas pinyo commission artengka te ki order kasisni minta kasisni ngelaban kamai kemba arto ningka te kumno ngila ban kamai pisa na kene ka mshop te na kene ka mshop ngila ban kamai pisa tang da ka bang ni please order ni I order batman kasni katkum baka kene ka mshop ka ai yangi katkum label hi ka ai te nantala la bingwa ban please order klik ne batho please order andang la poi hakne ka please order mentang yang i yakin neki te i mentang te kaya yesterday ending kada stand posot nengka kat menta kasing ngayo stand posot nengka ngada ban complete ki order khat art ki order kamur la baro khat art baro ki order te haka general level neka art spa tengka ka pp yo mentang ki don kembashi post ki order kasisni te complete kita ki order spot ki order kasisni handai hakne ka basan spa na koi ka current level jonga menta ka dai san spa te hakne ka level VIP 1 ngalayo ki order hatu khat arteli hakasisni te ngalada klik ru menta ki order klik ne batho order but anda kada klik ne batho order so I confirm but continue te kalabiang hadu bakan nadap hi arna spell net kan bukum kelebal tua pipi dan menta pati i hakrek akau jonga ngadon kendai spak san puar tingka ngadap hi ban withdraw system berlapo hi kabang akau ke jonga te mentang lajen kot hi yaka si hajar lane ka VIP tu barkani ka VIP tu nganyo commission pratengka na ka we ka order kumta ni khat sau seli ki order hakashif ni nilaban kamai kumbasi pa khat atengka hakashif ni na kane ka VIP tu parlok na kane laru iya kaban invite ya ki parlok ki jongi dilada ti kwa ban invite ya ki parlok ki jongpi klik nang ne batho invite da pada klik ke batho ka option invite kan alam ya ki kumne te kane ka de ka link ke jongpi sa sako ai copy nang ne nes ai copy ya kane ka link ke jongpi te ngaladon kumba drup sangur ki perlu ke jonga ki pelajon da kane ka link ke jonga ki pepedan kam yang invitation code jonga te hakane ka website aduk lai teli label ngidang yo ya ka commission parlok lada pikwa ban recharge hakane ka mshop klik nang ne batho recharge kumta kane lami pi kumne ka minimum ban recharge ka launch spa tengka ka ba ar ka dai ar spa la kana ka ba pi pikwa te perlok ban withdraw ya kane ka bisa klik nang ne batho withdraw te kane lam pi kumne hakane ka
ban withdraw yang bisa kita aplikasi method kawai dari kabang account berkawai pakai dengan USDT lalu ke dolar. Lalu klik nene bato USDT ke minimum withdraw kelang 1000 tengkah. Ban kabang account kelang 8% tengkah. Ban ka maksimum kelang 1 lakh tengkah. Ban withdraw te kerkum ka minimum jangti pendap hang ni bato enter amount to withdraw nang ta dapat pendap yaki bank detail nang ta I submit withdrawal kapor ban withdraw kalang baro sau kenta hagasni saturday bat sunday kin jusa ban withdraw bala lapi withdraw ro kan empoi setia sabang akau ko jangti te ngadap ban withdraw season te ban pet ya ke ka bangala withdraw klik nene bato record hajrong te klepoi hang ne te pet ne bato success pet ne success kala poi ka bang akau ko jonga sispa ar tengka kadon ro katak ngala withdraw sispa ar pau wai tengka bat ka poi tang sispa ar tengka perlang lada dan ki bakwa ban tip kamunya spangkane sisa klik de link hapo description ngan ai ka WhatsApp group ke jonga bat sa join ke ka WhatsApp group sa text personal yang hapo WhatsApp lan hapo Telegram ro kubay sibon perlang